live lenkosi bazalwane likhona. Sithethena lo Galatians 6:14. Ngiyacela ukuthi simushoni ngoba ukhona la khaso simfundzeni lo ngangifundzela kahle yena. Sabe sesileka ke nga 1 Corinthians 1:18. Amen. Ngiyathi labangala bavama kusifunzeleni kahle kamnanzi ningajaki indzawo. Nakunekhoma uthi khoma angisibokhona bothishela la aka full stop ume ngajaki. Amen. Thank you Lord. Galatians ngaze ngimfunze bazalwane ngicane ngifundzele. Galatia 6:14. Kodwa akube khashane nami udigabadisa ngaphandle kwesiphambano senkosi yethu Jesu. Ngesiphambano sakhe live lifile kimi nabe ngifile kuwo. Jesus. Amen. What a powerful word. Ngalana lo 1 Corinthians cela kumusho ngana Singisi 1:18 ku NIV. Uthi the message of the cross is foolishness to those that are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. Sibonga live lakho Nkosi alingabuyeli kuwe lingakawenda umsebenzi egameni la Jesu lenkosi. Hallelujah. Amen. Bazalwane asengisho ke ukuthi na ukhuluma ngaJesu kulamalanga bazalwane nginiketwe indzaba yeligama lelithi Jesu. Bengingakaboni ngadi ukuthi sekunemalanga nginiketwe lona ukuthi leligama lelithi Jesu nganiketwa nemsebenzi walo nokuthi lisho ukuthini kithi njengelibandla la Kristu. Asengilivete kancane bazalwane ukuthi lishoni leligama livela uNkulunkulu liveta ukuthi sinikiwe kwasa Jesu licobo naye unikiwe leligama lelithi Jesu. Lithi ke lelinye livile Nkosi liveta ukuthi na ubita leligama onke emadolo ayaligucela tonke tilimi tilivume leligama. Liphakanyisiwe ke emhlabeni laphakanyiswa ngaphasi kwemhlabathi laphakanyiswa nangetulo ezulwini ngoba lingemandla leligama. Jesu ke uthi nasekali na ubita leligama awubiti nje kuphela Jesu noma ligama lethi sivuselane angithi nami nangifika nawe siyanivusela egameni lenkosi lenjesu. Amen. Yebo sokungathi kusilandzelo sethu thine bekhe noma thine libandla la Kristu. Kanti the moment uthi ngikubingelela egameni la Jesu ufaka a certain dimension kulokubingelela. Ligama lelithi Jesu akusilo nje ligama lekuendosa kuphela imithandazo but siniketiwe vele ukuthi singathandaza sabe sisegameni la Jesu. Amen. Lona lilodwa nje bazalwane li dimension lethite awubiti Jesu sicu sakhe usuku invite Zulu ngiko na yena kanti imodel prayer uthi nitawuthi baba wethu lo sezulwini umbuso wakho awufike. Usho kuthini? Uyathi Jesu ukuthi akasebenzi yedwana yena usebenza ngembuso yena ungumbuso. Glory to Jesus. Manje ke bazene ngicela kumveta ke Kristu esiphambanweni. Abona abantu abakethu vele mina ngithula na uNkulunkulu uyafuna ngibela. Mina ngite lenye message le kwenda ukuthi asihlale nje lana sinethetheke angivami kuba nayo. Especially lamalanga ngithi oveta Kristu esiphambanweni. Siyathi ke bazana ukuthi indzaba ya Jesu sengivete ngivete emandla esiphambano. Kukhona lento yami lengabacela ukuthi ngakuthenga mangise South Korea. Ngabamukelisa labafana bami ngoba benginesambulo lesithite ngendzaba yesiphambano. Akunalutho nje bazana ngakuthanza le. Ulplango bayakufaka during unrest lo umnye ngeke lokusebenza kwakhe la kusebenzako bekafaka kona throughout during unrest during COVID. Nangimbuta semfana wami isiphambano usigabile yini le inform yakhe ayivuma ukuthi ugabele okunye ngaphandle kwaleli bakunika kona emsebenzini. Wathi lokho Nkosi ngeke sengicale ngikushiye lokho sivikelo sami sekucala siphambano saKristu. Ngamangala kusebaphathi bakhaba mbiti ngani bamthethe mfana indlo loyifakela tikwa le uniform ngoba uyayathi lena igcokelwa noma mama yini. Aloko ukuthi bekusikhathe sesiphambano. Bekusikhathe ukuthi sibukele esiphambanweni. Bekusikhathe ukuthi sibuke Kristu esiphambanweni. Sisesenga esikhathini
elibucayi njengelibandla la njengesive seMaswati njengelibandla laKristu lebelidinga ukuthi sibuyele esiphambanweni siyowathi Kristu esambulweni sakhe. Jesu ke bazalwane asengithi ngithi kusasa ngakuphatha le ndakubuka ngoba nami nginako kwami uthole kulomnyaka ngiyakuthanza bazalwane nxa sesibeka ngakuphatha ngoba ngifuna ukukhuluma ngesiphambano. Jesu bazalwane nasikhuluma ngaye asikhulumi ngemvukatani. KunaNkulunkulu Babe who created the universe. KunaNkulunkulu Jesu lo waye esiphambanweni wawulanza thina lamhla sikhuluma ukuthi sibanibana baNkulunkulu ngikwathi mina ngilisango lekungena kude longena kuBabe ngaphandle kwami angithi kusho ye kunaNkulunkulu Moya Ongcwele. Ngiyathanza ke lakhana nikhuluma ngePentecost ngeke ukhuluma ngePentecost ushiye Mongcwele ngaphandle. KunaNkulunkulu Mongcwele sela abantu bakhasigule leli lihovisi linye. Leli hovisi leli ke bazone lihlanganiswa lipheleliswa ngiJesu esiphambanweni. Ngikhumbula sekayicedzile indzaba esiphambano ukhuluma nebafundi bakhe ukuthi manje sengiyahamba it is so necessary ukuthi ngihambe ukhona lo tawufika emva kwami libito lakhe ngimongcwele yena utanifundisa tintfo letiphakeme utanifundisa indlela yena utawungithandazela yena utaba ngumthuthutweni manje mina sengiyahamba uthi akafiki kodwa ngalelo langa. Indzaba yonke bazana iqanjwa ngiJesu ngekuvuma nje ukuthi njengoba liveseli njena ngiyaya mina. Nakafika esiphambanweni glory to Jesus. Nakafika esiphambanweni nayiqala lendzaba yesiphambano uqala usemthandazweni. Live lenkosi lithi wathi nakathandaza wagcine afoma noma aphuma tithukuthuku tengadi. Ngekwesayensi baka health they will know ukuthi kungaze ufike lapho esigabeni sokuthi sowufoma ingadi kusho ukuthi lo mtimba wakho sowujake kiyekela. Sekunemithambo not long ago ngisengajika lamehlo ababo hathi we lo wangibona wathi hayibo angathi aphuma ingadi wathi usuyangifaka ku depression ngamtshela ngasengilingisa inkosi yami hayi nenkosi yami bekanje kani ngo pronounce healing upon me bazalwane saJesu nakafako naketa lenza bakhayi ayisebenda leti thukthuk tengadi solo kulandva thine kutoniketwa thine emandla sitoniketwa empowerment shokuthi beku season yokuthi libandla likole kwelibuye ndzawonye. Nakanyuka ayesiphambanweni glory to God. Nakayesiphambanweni kunetintfo letenteka it is just recent lapho engifundza khona njengoba ngisho ukuthi ngibuya ku weekend emandla besikhuluma ngesiphambano. Le crown esikhathini lesinengi siyibona bayiveta njenge crown etithombeni lesitayele vele yakhiwe ngathi kuyi crown but kahle kahle kwakuyi helmet lephelele. That is why live lenkosi naselikhuluma lithi asigcoke ihelmet ye salvation. Bekungeke kube icrown nje le yabo nobuhle ayi bekungeke kube ngile crown yayifanele kube icrown kodwa libuye litosima la lelinyeva bucopho bemuntu bonke bube ngekhathi ngoba nebakhe wafakwa icrown yematonzi kwende njani bazalwane kutosetshenzwa isalvation yethu nawe. Bazone nakunenvo lefuna siyisebende njengelibandla laKristu thine nawe ukuthi sathi ilanga lasadibana khona naKristu haleluya. Asijoyini bangcwele siyamkhetha abe inkosi lemsinzisi sishiye konke tintfo letisicabulako then siphile according to his word according to the map lena bazalwane glory to God. Lapha nakungena le crown la enhloko kunengcenye yengadi liyaphuma. Ngiyathi bazana ukuthi sonke sisinzisiwe la but I just want to remind us tonight ukuthi kunesiphambano sibiyeleni khona. Sibiyeleni khona esiphambanweni ngilafike sakhululwa khona. Asikhululwanga i-intelligence yethu. Asikhululwanga i-wisdom yethu. Asikhululwanga nanekudalwa kwethu. Ngoba labanye bethu si important kangako sidaleka kahle, sidalwe emakhala kahle, but lokho kumkhulula umuntu.
lokho akumusho umuntu ukuthi sowuphilile. Ugula ube nesifo lesingedluli kwamandla akho ubutelwe kahle. But I'm here tonight to announce ukuthi kunengadi lesesiphambanweni lethi umuntu akaguqulwe ngisho ukucabanga kwakhe. Lela ngichamuka khona lent bazalwane ngokuthi akusiyo yonke invitation lekufuna ukuthi ufike kuyo na ubitiwe. Ngoba lokunye ukuthi awufike kuchallenge isalvation yakho. Ngale ndlela lengithanda ukuhlela ngayo umthandazweni kuyangilimata. Kuze kungilimade ngisho nala flesh nala moyeni wami nangiya emkhambathini bami labangahlala emthandazweni. Because I cannot ngikusho ngikuthobeka lokukhulu lokho, I cannot be a deliverance pastor bese nangifika la angisadi ukuthi ngingaya lapha yini. In fact cala nangidibana nemuntu lo muntu ngimbona ngale. So ngiko ngeke ungikhanze noma ngabe ngikuphi. Kunetinto la ungangibiti khona because ungazuve ngathi ubarude kani thine bekubuye esiphambanweni sibona umuntu angacabangi. Thine siguqula lokucabanga kwethu ngiko labanye bethu ngeke sobaqale nemanga because lento yasekhaya awusho ukuthi akusasiko lokho. Ngidothi ke bazwane nasikhuluma ngesiphambano sikhuluma ngekuphelela kwethu. Kune siphambano angisiyasibona nje ngoba sikhona la. Siphambu siyayathi i-cross injani bangcwele. I-cross isho i-redemption. Isho i-justification. I-cross isho limuva lakho. Isho lamhla lakho, isho neliphakade lakho. Na ufike esiphambanweni bantu bakethu limuva lakho liyasala. Noma bangakwetha ngalo, noma bangakubalisela ngalo ukuthi siyamati lo. Ngafika esiphambanweni kwasala tono, utshela umuntu lo ukubalisela ngelimuva lakho. Wafika esiphambanweni, lobo ukwenda itolo kuyaphoqeleleka ukuthi kulalele kule gama lo solisho over your life ukuthi mina I'm a child of God. Glory to God. I-foundation ye-salvation yethu ayikho i-salvation kude siphambano. Haleluya. Lokho silapha nje bantu abakethu ngase sihishene. Ngiyaye ngitshele bantu leso mfeni bayati ngiyangiteke ukuthi kwaze nje kwababade emoya ongcwele. Ngithi kubo nangase mongcwele athuthe nje asasishiye nje 2 minutes. Angasina kabuya la. Khanze sibhidene kubabe kubhlunga inhliziyo kubhlunga emehlo. Mongcwele ngakhwesha ngiyakhumbula ukuthi during COVID ukhona bebathi yini ngase sesishiywe uNkulunkulu. Because i-rapture is not defined in the Bible. Nami ngisolo singasekahanjwa manje. Manje ngayikhaza ukuthi i-rapture is being defined akusiyo le. Kwakuthi shaya ngaba kunamna kethu uhlala eSA wangishayisa inkosi kunjani. Wena ngoba phela ekhaya usikholelwa sonke unjani uphilile yini? Ngathi ngiphilile ngikhoza ukuthi hayi man sis la Jose mina sengifike ngicaba abafundisi phela akayike naleso ngoja ngalokuthi ngikhulu wenzawo batambida lala ngiphekebeka abafundisi sengize mina neJola bamsolongisela gase sekungibambe nekungibamba lento kwenta njani nasekukubambile uthi hayi man sis niyangithusa mani yini ngathi ikhamba namakholwane bafundisi kuphela ungasho sinawo sosendleleni hayi angiyinzawo ngisengahambi eba kwaku uthi ke lona bekakhuluma yini ngathi sishiwe uNkulunkulu ngithi mina akakashiyi uNkulunkulu msukana uNkulunkulu ashiya ngisho sihlahla siyu-question enzaweni yaso msukana umoya waNkulunkulu ungasekho umzukana emandla esiphambano angasabonakali asede sindvo lamhlabeni uyawukhanza litshe elimise komuntu mongcwele uNkulunkulu wasipha iglimpse bazalwane ukuthi nasekangasekho umoya wakhe siyawubonana. Saba nethuba sayibukela i-Andrest yase-SA ngemehlo ethu ku-TVs all of us. Nangasi ngiyaphuta sonke nje lo ngiyathi sasayihlalele ukuthi yeni. Sawubona ukuthi umuntu athwala inkhoma ngene nayo ebhasini. Yeah. Sawubona ukuthi umuntu angalelo abone ukuthi i-coffin iyetshiwa. Uyayibeka endlini bese uyibekele utayithengisela bani?
Uyabe moya waNkulunkulu ungasekho ke lapha. Uyawubona ngakuthi abantu bangena e-cool room lengangaleli sonto lethu ku-cool room batothutha inyama bangagcoki bagcoke emanqapsi. Ahlale for 30 minutes olapakisha inyama leya kakhe awukho ke moya waNkulunkulu lapho. Kunyalo bazana kunemandla libandla umhlaba une-order nje because le covenant, the new covenant yesiphambano isengaphelelwa ngemandla. Nasihlabela sithi ngeke alisoze laphelwa ngemandla sisho ukuthi nalamhlanje engadi leya esiphambanweni soyakhuluma. Livi laNkulunkulu lithi nasekahlatshiwe lesi nasakafa kwi-crown nakamixwe esiphambanweni letikpikile betingena la disigaba lesithite bekungafakwa sipikile si-ordinary. Kwente njani kulandwa umuntu? Bazalwane thina sijulile indzaba yelizulu naNkulunkulu ireal. Ungayiva abantu nabakhanu kanje ngokhuluma lebakhulumako bakhulume lebakuthandzako ngaNkulunkulu. Indzaba yethu yekholwa is really ikhona, iyasebenta, iyaphatheka, ibonge inkosi. Bazalwane nawuthi nje kancane because of time. Lendzaba yesiphambano bantu abakethu ilandze thine nawe. Nakubhotshozwa letandla kusho ukuthi whatever you will touch with your hands shall prosper. Ungeva emangesitha ukuthi suka wena you are useless, suka wena vele sakutshela ngokuthi mina notakuthenza ngetandla takho kusukela manje kuyabusiswa kubusisekile ngoba ungumthana wesivumelwano. Jesu nakabhotshozwa letandla ngiko ngalenye langa asabuya endzabeni elithuna bo Thomas sebaba nenkingi. Sebami ngisimani manje maja ngibuke nalatandla watiphakamisa batibona ukuthi lemamba la dibhotshoziwe. Lo Thomas lona na wenda le there is a document lengisengayifunza ukuthi abengakholwa kangangoba angithi siyade emaJuda angcwatshwa njani. Wahamba waya le la kabekwa khona la bese kuthathwa le tidumbu tofakwa khona wadizela laba bebagathile lapha emagedeni akhona wabapha imali ukuthi ngifuna kuyobona ngathi phenya ngasinye ngifuna kubona ukuthi vele yini. He made an effort ukuthi ayotibonela uthi Jesu hayi nakhona soqhamuka vele songibethela amanye amandla ngoba live laNkulunkulu lebambona sekangekhathi. Unemandla lento yethu abantu abakethu asingadideki asingalibala singathathi kancane inemandla lento letandla natibhotshozwa ingoma yakathe nithi mangihambe angiphathe ngaleto tandla letabethele esiphambaneni uthi angihambe nangaleto tinyawo letabethele esiphambaneni uthi mane ungende ngifanane nawe. Glory to God. Asengisho nzambama ukuthi whatever is tormenting you noma yini loyibamba kuphekuphahlaka waswabona ukuthi uyabamba sekuphahlakile. Waswakubona ukuthi emsebenzini bakucashe nje bazo 1 2 3 ususathi nami ngisasebenza usabatshela basekhayini usafuna ukutshela na antu wakho le nto asikalavumisa yandi ubazi hey le nto besihlangene ngawe la seyiphelile. Ngileto tinto leto ke malumbe kwakhiwa ukuthi la ufika khona ufika bo 2 minutes uphuma uhambe. Tinfo de kwakhiwa Jesu leto tinfo leto watilwela watilanza lamhla ngimemetela restoration upon us in the name of Jesus. Wena kusukela lamhla ungabamba kuyaphumelela. Kuyaphumelela. Uyabona ngishekha out lebamfana uyabathi ukuthi hayi lona ngingazinzi ngimnikile le ndishi ngeke ifike lapho ayisha pass. Ungakuthi naki lento. Mfundisi mina yathi udawenda njani nje lokuthi ngibonga ubita ngimkhokhela. Mina sekuthi angisho manje angikhulumi. Lento lethu ungathi uthatha kancane. Nomfana mvelo nje angathenza kuyaphuka, angithenza kuyaphuka njengemthana waNkulunkulu njengemvelo wade emandla lasesiphambano. Ngithi mina kunemandla lapha. Nalamhla lokho lengadi yaKristu soniyakhuluma ngathi ikhuluma salvation, ikhuluma protection. Asuthe vele nje lona nje ngisho imoto. Can you imagine? You've been saying this word amagama lawo dike mfana kho from a tender age. So yashayela miyakelana akangayithenza ukuthi ayishayisa
leni you've been observing the child kusukela emncane ukuthi vele angathi nje sekuphahlakile lamhla nginomemedele emandla uNkulunkulu ukuthi akunamntwana lo dathwa vele unje bonke nokuthanda abantu bethu kuyaphumelela bonke nokuthanda ngithi kuyaphumelela leni esiphambanweni dadla tethu tahlengwa glory to God ngilaba manje ukuthi akunandlu nawakha indlu la egameni la Jesu ayiphele phela ngeligama la Jesu awunawuthinza kufe in Jesus name. Ngakwakusebena phela ngoba siyasebenzela phela nathi lapha emabhizinisi zami ngoba bese niyakhuluma abasebenzi ngane abafundisi sengiyabika mbe lapha phadla imali yethu anisho kojani la ngala landscaping nasende emabale abantu senyana imbali kukhona kuthiwa abantu bane green hand leni I green hand angibadi noma labantu labo noma sikhula kukhona sina 5 otandla sonke kukhona oba na 6 bogogo ke baye basilona ke ngena siphethe imalini nasekuphumeleleni la khaya lo mnye uthosile tinkhamba letimbili wazoba na 2 nje bathi sengwe mangqukela sonke sesawukhothama ku ngiyamemetela lamhla ukuthi akubendeke phela asuba na 6 mahala hawu double portion for nothing ngami ngangiva bogogo angikwati kepha ke ngithi ngalana kuthiwa na green hand le green hand kusho ukuthi ungahlanyela nje kuyamila noma singaselamhla timbali le line lela alithathwe nguwe nyalo ebusika le takho titawumila noma kungalala sithwathwa ngeke tife. Tonight I declare that grace upon your life noma bethiwa wahlanyela kumila ilutho lamhla sikuculela titho le tandla tasinza le tandla tathenga titawubamba kuphumelela. Othishela bayadi phela ususafunza uyahamba lana uyachecka la ukhanzele ka grade 1 silwane no ayina grade 1 ngoba phela grade 1 ukahleke mhlamba ngena grade 2 ipheli banjwe kanje kuba thwebuke le pheni yabanjwa ngathi sipikile kwende njani uba bathi uyabuya mcorrecta kancane ibambe kanje na mfana wami noma sesibambe kanje phinzi ibuyelela njengemfana uNkulunkulu njengathishela lonesambulo sesiphambana egela lokukhuluma info le negative tikwemfana you've got authority ekushintsha idestiny yalomfana ngoba tikwakhe kwakhulunywa ukuthi vele yena nje uyawenda lokungendiwa glory to God lamhla ngiyamemetela emandla ekuvuka emandla ekuthenga tandla ntethu in the name of Jesus whatever you will touch ngetandla takho kuyawuphumelela bazani lapha sitemvuselelweni nasitokhumbutana kusilamandla alapha engadini yaKristu letandla tibhotshozwa ngamahala angewuke because of time sengiyahamba letinyawo bazalwane kude nalencane info lekhona kusichazela kahle unless wende study sayo lenzaba ye crucifixion then you will get the revelation ukuthi sikhuluma ngani la letinyawo bazalwane tati akhona bothishela la naye into lebensenda yona ke kepha ngisho kuwe ngiyabekisa ukuthi nawonile athi ngena manje la ume kanje kuze kuyocethwa lokufunza manje mina ngisedulo solonto basethele akubuke nje thishela ngathi azange saza kubona akhulume nalaba labangala wena akukhohle ngekuthi ubehlonga ndlebe ayivi ibhlungu letho ngathi mina buyito yenda la ngidakupha 100 rand utambonga lo 100 rand wamfundisi bese ngibongile ngikuthi nje ngimele 30 minutes nayi imali noma ngathi ngakupha 1000 size siyovala la kube solo singenile solo uqoshamile wena lenhliziyo ithi ngiyamfuna 1000 wemfundisi kepha manje sengiyafa sengiyabe sengikucompensate ngoba emandla ngabe usaba nawo baka health bayangiva ngikhuluma ngani Jesu wathatha wahlanganiswa letinyawo so wafakwa in that position abengasakhonanga lithi abe survivor ngale upper body nakalapha wagcina umtimba uyekela lapha ngasasimanga asinyiswe sipikile
letinyawo lesibikile sapenetrate lapha etinyaweni kuphi esiphambanweni. Kuthiwani bazona? That is why lamuhla ngithi lapha kithi onke ama limitations ayajujwa ayasuswa, akunamigalelo lesawugalelo yona egameni laJesu. Konke lokukuvimbako, konke lokuthi mani la, in Jesus name. Ananza bakuthi wamiswa ngibani wakuphi, in the name of Jesus Christ we are breaking forth in Jesus name. Akunama limitations, akunama demarcations in Jesus name. Ayive ibhlungu lento nayifakwe kumuntu lomduna. Bathi ngcono nathi. Ubhlungu phela ngoba kushona nje ukuthi uyaphi embabani, hayi khona lokucheck. Ethi ubuye. Ubuye nani? Mkhanze bavali. That's disorder bazalwane. Ama limitations. Ma limitations etanana ngimele bathi almost. The almost spirit. Lesithi utak interview phelele tonke timphawu tithi wakho yakho le position usina ulapha nje sincane salapha la kuthathwa khona amaphilisi ngeke ngisho ukuthi kuphi kuthi kungathi 12 noma ngasibuka isikhathi noma 1 uyabona le fastelo lehlala lithi shaya isikhathi. That is almost abo wasakubona lo almost loyo lokuthi nase kufika wena kuligema lakho kufuna kuvala umnyango. That's almost lento uyeva la mtimbeni wakho. Phela yini uyayiva ngine yini uyayiva na yakho. Uyayiva into uyonento yami le. Uyibone ngisho sathana kwemuka. Bantu abakethu we need a holy aggression. You need a holy aggression. Info yakho yala na yala ngoba le info leti tingaka manifest before manifest. Tiqale tibe le in the spiritual world. Wena nje kuthi utawubala ukhona khona lamuhla utawuba nale situation akuqalanga ngoba soyikhona kwabekwa le. That is why when you wake up in the morning nawuvuka ekseni uyasho Nkosi ngiyakuvusela ngimi. Tshela uNkulunkulu ngimi Nkosi ngisizo lwethu. Utisho ngoba sina sakubidi ngeligama lakho sibide make bani na ufika ebukhoneni baNkulunkulu uyadazuluka uyatisho ukuthi igama lami mina Nkosi ngiyahluleka. Lo ngivuka namhlanje ngide ngisho imali. Lo lamhla ngivuka ngisho imoto yami ayina petrol kambe ngalamba abani mhlambe bakhona bo petrol. Angingide ngisho gasoline mina Nkosi ngiyahluleka ekhaya kithi abangithanzi. Ekhaya kithi bangimukela okufanele mina. Jesus, no, you're taking your rightful position. Uphula emikalelo, uphula ema-demarcations, uphula la kuthiwa man khona. Kunebantu kunema families ngude ngisho munye lovuka yosebenza nalo munye lovuka yosebenza mamuholela nje bajikela ku 900 khanze bayihumbule yonke leleyo mumbe ngala ngoba kusedolpheni ngcono kambe ngithi ke nginomemede lamhla kusitshwa ukuthi kwini akuyophinze kuba ne limitation manje ngilokuthi niyanisibazana nesine sikhuluma language mina ngithi language yala ngisho lengikutshelwa uNkulunkulu kini lamhla ukuthi lapha kithi ema limitations are being broken akuyophinze bani bakini ngisho abantu bakho siyabaweda ba form 5 sibaphushela ngecathetation yeah siyabakhipha nje abawuhlale ekhastali nebantwana ngegama laJesu sabafundzile bagraduate nebantwana ekhaya akuna ma limitations lamhla entsambama we are reversing every utterance that is from the pit of hell lapha si akumela from 5 for what from 5 for what siphambana siso sekudlala uJesu ngiko uhamba yabona letinyawo takho dingasokwa letinyawo takho dingathola lelithindvo lesiphambano dihamba la kuthiwa kanjwa khona tingene la kuthiwa lana ungeni la unyathele babekile hey uphuma bathi waphumi uphuka nyawo libuyele uyabashatha ya waswalibona nyawo naliphuke base lamnyaka wakho lona so uyala ukuthi ningaphinze lihlume ethi ngadi ya Jesu ngakudlala kuhleka leli lisatohamba leli
Ngiyamemetela lamhla ukuthi whatever that is tormenting you, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God, in the name of Jesus Christ. Onke ma limitations. Hey mfundisi, asengikhuluma nje nebamvu labakalwa ukuthi hayi bazalwane neti angicolela mina sengisho. Sengikhuluma nemvunje lamhla kusihlwa lo wafakwa la. Abhodleleni. Afa ujikita la ngekhathi, awubuke futhi likahle leli transparent. Ile ngcondo yakho yakuyenga ithi uyabona. Ngalothi kuyabonakala shiyalowa. Kahle ula. With the authority uNkulunkulu asinike yona njengebantwana baNkulunkulu siphilile along elibhodlela la kujikita wena ngikhipha abantu bakho la khathi ngikhipha ifamily yakho la khathi emabhodleleni in the name of Yeshua konke kusikhali lokubhodlela akusanophumelela. I declare the blood of Jesus etikoti imali tethu. Awu mina ngeke ngisangisita mina futhi angikhulumeni nekuba famous angenela nje. Nene bonile mina kuzingasila nasi imikhakha leminingi asengishole ukuthi uyaNkulunkulu mina. Jesu wethu akutosinzisa abantu ukuthi sibe ngilabakhululekile impela. Uma ngazathi impela kusho ukuthi uyasifungela ukuthi total liberty. Labakhululeka impela. Ensambama ngima against every ritual ngeligama la Jesu leyenda ukuthi ube liphuya leyenda ukuthi imali yakho lo ngikhuluma emakhadi oshayilokhi ngisiyacela mani ngiyasho nje ngeke sikhulume ngesiphambano bese kukhululeka kwendeki oshayilokhi phuma ngala ungene ngala naba laba professional boshayilokho ngidaphuze ngisho kanti usebenza khona laba professional basithatha ngala ufake ngala thatha ngiyabonga nje ukuthi nana ngikaphanele wheel sanibonani ladies iwheel yathi vu sangasho ngathi itikafthini niyayati yebo angisho kabi ngoba phela bohola khona kodwa le ntfo le uyende bomake enkonzweni bangasabukani babange nje esikhaftini iyende ama families abe broken ungabakhulumisi bosikona nakho because wabaphakela ngemsebenzi bangabuyisa isikhaftini so lo khungile thapha wewami anati ne baba this is a true story thina siyapholobana sibange thapha wethina uxolisa shemba phansi bakhona ngithi ke lamuhla with the authority uNkulunkulu asinikete yona yonke iritual endwati kwakho ukuthi ubebede imali ngeligama la Jesu asengikutekele mina ngafuna ungibone ukuthi nizaba ngithatha pha ngiditekelwa ngimvu ngiyadi ngikhuluma ngani mfundisi wami umvu nakade omukwati imali when we ritual yabona thina masisi siyavuka ekseni masivuka siyothandaza sisuke sikhuta lelanga ukuthi whatever spell esikhulume tikwakho during the night ngakusasa asingabi nemandla tikwami angindlebe kuthathwa umdoli ukhungwe kubekwe le mali la kubekwe wena kubhalwe igama lakho lo mdoli bawethe bathi nguwe bawunkinge babe bawufaka la ngihamba ikhona ngisho umvu lapho kushayeka lo sithi kwakho nawe usathatha ukweleta wonke mfu ngathi ngaso uyafa imali khona lamhla sasa yikho asengisho lamhla lana metele amandla uNkulunkulu upon every spell upon every ritual lathi hlala la khona batelutho nje ngi-address ama limitations awuphinza ushayeke lapha ke bantu bakethu nawufuna kuphuma kulena ke
nafuna nje kuphume olten lebuphuya altar lekutormento ngiyathi mina ngithi bongibona ngasenze nangabe uyangathi mina uyathi sengikhuluma ngelungelo mina leku address poverty ngiyayati mina anti poverty futhi endangathi yakholwa nelisonva yilisapi kukahle lana ngoba ngikhulume esonveni lakithi ukuthi nje asibese kakhuluma ngemali hey ngayithatha la Pentecostal ngayithola eJC ngini lecala khuluma ngemali ipoverty ayimind ngena nawe esonveni isonse nawe bathi kuyanikelwa khiphe inhlito lebhlungu 50 rand wegcina umfako singabe sengiyodlala na uphuma lana uthi uyekhaya ukhanze kude kudla ngithi ke mina ngilokhuta leyo moya loyo nabe kwavalwa abantu bakina kuqale ngawe bazalwane livangeli lethu silibuyisa ku reality lamhle ama limitations ayaphulwa in Jesus name. Ufuna nje kuya eTheshara kahambe egama la Jesu. Lofuna imali akabe nayo. Ngiyasho mina beze lento. Ngikahle futhi ngitala bafana bodvana amajawu odvana. Yathi na udima lo mtimba ubabhlungu wonke. Mbone bhuti wakho ngishahamba ukuthi Mlangeni akaguli man. Ngisholithi sasi ngisholithi le moto ubone sengathi lifuna kuphuma le mdiwayela bona lithini senda nje alibuka ncengancenge ngalo ancengancenge asifana babe kwende njani phela imali awumele maphepha wavelisa nje uthi kanti bengizokuhlola manje uthe kumnakeni ke ladies uthe bengizokuhlola manje ngozi kunjani lapha uwaphethe uphathe stock utambona mayibabe utambona hey sisi kunjani hey uphila sisaka kanti bekuthiwa ngathi ungamthatha umyena esibhedlela lamhla ngiyamemethela emandla emali ma family zethu yebo bazalwane into yethu kwena ngathi asifuni kani siyafuna le mali siyayifuna abazalwane khuluma kabi ungangiphikisi nje inyalo lokusengisho ngayo ngasho sinalo ntombadana bamthathe hey awenda njani wena mali angithi nebaba nje nabe uyabona bengiteka na ushadile nginemkakho kodwa ngibona ngathi uyabonyabonyeka uyabuya umthola ukuthi unani babe zolubuta kakhulu ngibona nje clean phinza agcoka amaphija amabele embhedzeni kunjani hayi ngathi angitiva kahle manje bosina ngathi uyathonga ukhanza ngathi uyaguquka ukhanza staki la sibekiwe sibeka kumina ngiyakutshela mina lapha endaseplaza tabaduda nenyatho hayi hani bese sengiyaphila bese ngimena sefamasi unemanga longabe iShoprite uhambe yonke wawelela ngale ngeshaye spa solo nguye mi ladies oyachecka lapha ku2 uphilile uhlachecka la nalesikhwama nebazana siyasuka la nasasiphethe sibuya lana sikhwama sethu uthini osiphathi lento lenkulu lengaka nasesiphethe imali sithisa sikhama kanje ubongathi singazingasiza kanjena ngathi ngiyandizeni kukhona ke lokulakhathi nginginikwe ngumuntu wami ekhaya yeah lama limitations but we do not want that Jesu thina wasilanza ani Nkosi yami na ungibona ngingithathu wena ungibona ukuthi ngathi sisi konjani le khondo usayicaci ngani ngithathe nje ngathi uphuma nami khona ngikuphekeletela khona ufike usengibhadele oh Jesus nemfana kithi lomnye nje lokubaba nengilela ngitelwa khona ngifika nje ngafika esalunda ubona sebangikhomba labo sisi sekaphuma kucaleni sis Nkosi I've sorted everything lapho babudile ufike wabatshela ukuthi mende intinyawo mende intingalo mende nenhloko konke la kufunayo nitshele mina nesekufuneka imali ngikhona mina awuyeni ngifuna leyo musa loyo dikwakho uNkulunkulu akakuthumele lisito in Jesus name
ungasho khona lapha sinanabo ladies the other day ukuthi hey bazalwane nawuvukelwa lithuba elihle yekela lokupheka yekela lokupheka abakubekisa athi awu ingathi ngolobo usebenza lapha ngiyabekisa bazalwane ngiyabekisa ngithi yabona abantu labasebenza embuthweni in the country usheshe babone isikhathi lesiningi bavuma khula baba neodanyana iorder yabo nje hayi bakubuta nje no sawapheliphoyisa ngiyabekisa sawani sothi hayi nani ushuhlete ekhaya awu yathi noma ayinesoba hey kunjani emsebenzini ngicela uzabe kusebenza hey hayi ku right ihamba kahle hey manje nithatha nini hayi dabe kuthathwa nje kulamalanga uthi faka la cards nawo nemfana wami lo wangichaza mfundisi sengiyavala ngosami ngishudoleni wakhuluma ngesipambana wangichaza lo mfana wami kucashwe emaphoyisa la khona ngaphi ngala bona baba bafuna lesi document sithi uyishiye ekhaya sifuna bamlethele abakhaya ngicocelwa ngilomnye nje lo sihlobo sami lenzaba basina akangeni la ngekhathi kusengathathwa ngoba basengawukele college utowenda nje le interview le ndo wala to submit or whatever mama mshayelo yamemeda ume uyemele emoto emaphoyisa leJP uthi nakakhuluma nalelicingo umfana wami lohlakaniphile sisi ngimela kucela ngemoto yasemsebenzini sisi wakhe ngale emsebenzini emaphoyiseni silwana sikaye ngisho training kepha seyivele ingqondo ithi le moto esemsebenzini wami lo ngithi ke mina kithi nakuvela umusa phekuphika bakufanisa neliphoyisa kanti umsebenzi sona hey yebo vele dibona ungekhathi ungayiphikisi umusa waNkulunkulu so usethi kwakho Bude wakini nisibana hawo ngalo sidacabana emhlanganweni ekhaya so uyamphika haya kasiye kanti sekusemseni isikhathi sakho uyaphika akuphikwa abazalwane siphula ema limitations uyavuma kwakhulunywa into le positive kuwe uvuma wabe solufaka bono egama lesino ungabe uhamba nalo ma bangathi bese bakhuluma bathi yes yeva yini wena oba ngumlungu shana yes throughout ngabe sokuthi no uthi yes thank you mama uvuka uthi pardon umuntu esibusho njani yes ungabosho ukuthi no utawuvala uyawuvala tinto takho setifikile glory to God uyawuvala sibuso sakho sesifikile awuphikiswa umsa waNkulunkulu glory to Jesus nangithi nje kuwe unako ubathona amen ungabe solusola in the name of Jesus nangithi you've got thousands and thousands of imali ungabe sesingidayithathaphi thani khona nangithi you above and not beneath ungabe sesingishika nini sawuvela ungekhathi ngithetha prophet aloko kuthi suka la khona ikhona imandla esiphambanweni how suka sakhuluma lana difference dizilele sayekele emabele utophikisa nasithungatula ukho ngaphasi silebazana ngokusithola noma busithola kale emthandazweni thina uNkulunkulu akhulume tinto tendeke mina nje ke ngite kuwe ngidosho ukuthi uthi uNkulunkulu bese ngidlala khona mfathi lo nemanga lokholwakho la ngithi mina indlu yakho iyasuka lapha Jesus ngiaddressa every ritual endo ukuthi bowakha kwema ngeligama la Jesu akuphele in Jesus name akunendlu yemfana uNkulunkulu etawu emafastelweni imelene ngeligama la Jesu akuphele akungene ema tiles in Jesus name iprovision ngeyakhe sima altar of being Jehovah Jireh akanetetele in Jesus name asengisho lamhla ema limitations ayaphela bazalwane hayi kuyaphela lokho noma ngabe yakhanuka sengishido noma bosa mina I'm okay khona la sis angifuna lo njenga hey la ngothi bani le bese ngihlubuka uNkulunkulu uyadlala wena ukamhlubuke kathi wamhlubuka lobuhlungu bephuya lobuhlobo ukuthomenta lento lena nakufanele upheke kuphuma yonke le strategy ihanjwa nguwe
Sekushoda nje impuphi sekushube. Funi le ntfo leyo mina endlini yenkosi. Lemvi yasigcilada le. Labanye abakentiwa lutho uthi khuluma kabi nje. Bathi bakhuluma ngema promotion. Hey futhi nelensebenza ngeligama la Jesu. Asengisho uyeva ukuthi bathi sizini ama promotions. Hawu bangasifakela nsini. Kusho wena uyafaka reverse lomkhulu bangasifakela nsini bayekele kufaka abantu ababozibani kusho wena ukhansela iappointment kaNkuluNkulu yonke into le negative lokhunyethi kwakho nale khunye ngiyesu imuke emandla in the name of Jesus Christ. We are declaring the blood of Jesus upon our lives, upon our families, emisebenzini yethu in Jesus name. Ngikhulula ivalo lava lokhona bathi wafela la. You are raising up like an eagle above every storm, above every adversity, above every opposition in Jesus name. Ha. Kungafi inkosi yezulu nemhlabathi sisale sinjalo. Ladies, no. Jesu akafelanga lide. Uyabona nibafunza ngale kuleli vele linye. Leli vele linye nawo. Le angikwadwa le signage lethi. Bayisebenzisa. Kusise kude lokwengcala. Nabazanse bahulapha emakhakini. Ungazidwebe nje. Hey, nawa kaNkosi ungangiyenge. Ngaze kudwetshwe nje kusilana kusengciwa la. Ngathiwa lapha kuhambi lapha ema-Phoenix. Ngikhuluma ngema-demarcations. Ifike inkosi yethu uthi la ngiyangena la. Sesigabe ngayo manje. Sigabe ngengadi yaKristu lapha ngiyangena la. Bathi bakini abedi la. Ngini nonke nasima ka form 4. Ngithi ngamane graduate nangithi 50. Ngena ngekhathi. You are bypassing the system uphikisa lokushito ngawo lamhlenza mbama ngithi lapha kithi emandla esiphambano khohlwa ngalento lebeyithomenta bantu bakini lebeyithomenta impilo yakho khohlwa le ntfo leyo imukwe emandla leyo imukwe emandla le ntfo leyo ngeligama la Jesu in the name of Jesus. Confusion, stagnation. Ungayekeli ukubide kuze kuqhamuke. Sengisho na info na le ngathi sensitive. Yabona nabe uyeva unelibito lekushada. Lekuba nemfadi noma lekuyokwenza. Ngani yabona ukuthi leminyaka yami nasowengcile nje ku 22, 3. 25. Wathi awuthandazi nje ngemfundo na 21. Wathi nangimfuna he's not my type. Awukwendi lokho mntanazi lo. Uyengca wena kubona not my type. Angisilento uyayifuna in your heart of hearts. Thanini amen. Awuthandazi ngathi uphume umntolo emvasi noma lapha form 5. Mfana is not my type. Uthi uNkulunkulu ngicela umsiti lo njengami. Awuthandazi kanye ngoba yo unlocka i-territory lethinte lengafuni ukuthi ungene kuyo uba nema special prayers you collect all the verses la khuluma ngemuntu lo ongena ku-territory lenje ngithi ke mina yonke imikalelo lamhla incanyuliwe konke lokumile lesikuthinza kungahambi akuhambi lo lokufuna ngokucele cela libandla lime ngetinyawo. Father, we thank you. Father, we give you praise. In the name of Jesus, we give you praise. In the name of Jesus, we give you praise, oh God. In Jesus' name, we give you praise. In Jesus' name, we give you praise. In the name of Jesus, lebrantola paya. Rabado seketele bosai. Bazanenza mama ngicela kuthandaza mina nemuntu. Ngicela kuthandaza nemuntu losinkosi uyadinga. Ngicela ungiphakamisele enzaweni lephakeme. Ufuna kubona imandla yakho. Na ukhona nje just lift up your hand.
into lengiyimthandilayo namfundisi uNkulunkulu ukuthi ngikhuluma ngaNkulunkulu lengimatiko lengimbone entatintfo right in front of me. Ngikhuluma ngaNkulunkulu wemfuloto emthandazweni angasebenti. Sikholwe uNkulunkulu kanye kanye ukuthi ngabo 12 emini bathi athi sengisemsebentini bathi they start today. Angikhulumi ngenganekwane. Angikhuluma ngaJesu, angikhulumi ngenvoza yangale ngesha, ngikhuluma ngenkosi lenemandla lenebukhosi. Mangikhuluma ngesiphambano ngisho ukuthi silandzwe mbamba. Jesus. Yini lengehlula uNkulunkulu? Lenza bayisiphambano ibula kuphela kulababhubhakho. Sengiyathandaza babe siyabonga. Eligama la Jesu. Ngicela sisho kanye kanye bazana emva kwami. Nangumthandazo egameni la Jesu. Ndawucela bazana ukusho like a minute. Ngibona tintfo tiyaphulwa, ngibona kukhululwa abantu in Jesus name. Ngibona kudzabuka tibopho in Jesus name. Lipranto kapasuya in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Egameni la Jesu. Egameni la Jesu.